Sungula iku xeweta mfundhisi Right Reverend Masangu Jafro xeweta consistori leyi rhangeriwaka Dr. Chauke xeweta nhlengeletano kumbe kereke eka madyambu ya siku ra namuntlha rhulaka ka Xikwembu a ku ve na n'wina na wena u va na kurhula. kombela ku xeweta na manana Mukoki wa mavaso manana Mukoki na mi xeweta na n'wina makhelwani wa mina entirhweni. Hi hlayile eka buku ya Mark a va yisa ka 11 ndzimana ya 20 ku fika eka 33. Eka siku ra namuntlha ni lava kumbe ka madyambu ya siku ra namuntlha ni lava leswaku hi ya vulavula hi ripfumelo ku khongela, ku rivalela, hambi ku ri nga ku vunyingi, faith, prayer, forgiveness and authority. Eka siku ra tolo hi twile hi laha Yesu a nga basisa ntepele na ku va a rukana nkuwa lowu a wu nga ri na mihandzu. Jesus' action seems dramatic. Eka leswi a hi swi twa tolo. Cursing a fig tree for not bearing fruit. A tlhela a vula leswaku a ku nge hevi na munhu na un'we loyi a nga ta dya mihandzu ya wena na siku na rin'we. A tlhela a wu endla leswaku va ku ri a vuyisa Xitsonga ta ku ve ximunhu kumbe xi sweka vumunhu so wena. But he was making a point. God expects fruitfulness from those who claim to follow him. The fig tree symbolizes us, as we heard yesterday. As we say or proclaim that we follow him. We have leaves, but no fruit. Let's talk about this what I mean. We are representing the outward appearance of religious without true spiritual life. And it can I ask you to look what no, Jesse and Gena Tempelady over 10 tables. I bet I should bump my carwalo. I could try some more or the Sigurero. That's why you don't figure out Fongola, Angolo Fongola and Sena. It be Bahu Hikuba. He wants to Indro Yashkwembu Epamu Ramakamba. The temple cleansing highlights God's desire for a place of worship that's pure and focused on him, not marketplace. Jesus quoted Isaiah 56:7, "My house will be called a house of prayer for all nations," emphasizing God's heart for all people to come to him. And lava ku vuyela eka dyondzo ya tolo. A ni lava ku twisisa lava nga ri kona tolo a hi tiphina njhani na manana Mukoki. Tipeleri eka siku leri tlhandlamaka loko va ri karhi va tlhelela eBethania, Petro a ya vona nkuwa luwa
wu omile kusuka eka timitsu ta wona. Hi loko a komba Yesu. A ku Yesu. Kuva lowu u rhukaneke wu omile. Yesu a hlamula a ku, mi va na ku pfumela eka Xikwembu. Have faith in God. Yesu a nga zanga wa swi vona ku mina ni mani. A nga zanga a vula ku ni lona loko u rhuketela wa swi vona ku humelele yini. A nga ti kukumuxanga. A nga zanga a ti kukumuxa. It have faith in God. A nga titwanga matimba. I swi voni leswaku a swi humi eka yena. Kambe i swa Xikwembu. Kambe loko ku ri hina a hi ta ti vula vuhina hina. Yesu i ri a hi veni na ku tshemba eka Xikwembu. Let's have faith in God. Aka swin'wana leswi hi swi endlaka. I tlhela a ya va kombisa hi xikombiso. A ku munhu loyi a nga na ripfumelo a nga vula leswaku eka ntshava leyi a yi suki ya ti hoxa elwandle. Verse 23 to 24 yi komba the power of prayer and faith. Matimba ya xikhongelo na ripfumelo. Yesu wa hi byela leswaku loko hi khongela hi ri na ku pfumela, leswi hi swi kombelaka hi ta endleriwa swona. Nkama wo tala ha pfumela hina ku ha endleriwa swona, mara hi pfumela negatively. Ene ha endleriwa swona sweswo hi pfumelaka ku hi ta endleriwa. A swi twa loko wa hi tshamile kwala munhu wa sungula ku mina ni nga xisiwana. E loko i swi vula ku mina ni nga xisiwana hi leswi nga matimba ya nomo, matimba ya ririmi. Munhu a ti hi vitana vusiwana byi ta nghena ka hina hi ku leswi mina ni nga xisiwana. Ene ni twa ku xisiwana munhu wo pfuma vatswari. Mara munhu a ri na vatswari hinkwavo a ku mina ni nga xisiwana. Mina ni pfumalaka. I ta hela I pfumala hinkwaswo. Hi ku I swi vula hi nomo wa wena. I ri karhi I pfumela leswaku wena wa pfumala. It means you are praying. I khongela Xikwembu, I kombela ku Xikwembu ni kombela leswaku mina ni pfumala. Ene ha nyikiwa swona. Ha nyikiwa swona. And sometimes hambi hi khensa na kereke ya hina. A swi twa munhu ku kereke yo ka yi nga ri na ripfumelo, kereke yo ka yi nga ri na moya. A ni swi tivi hi mhaka wena a wu na moya, I ndzaku na hina hi nga vi na moya. You believe. You pray. I ku a hi na moya. Ene wa swi vula swi huma ka wena. Ene swi ta tshamisa sweswo. Hi ku Yesu I ri loko I khongela I ri karhi I pfumela I ta endleriwa swona. I ri karhi I tshemba u ta endleriwa swona. Ene leswi hi swi vonaka hi hina leswi hi swi kombelaka hi tirha hina hi nga hava mali. No hi Sunday hi kombela mali kwa hi te hi hava. Ene hi hava. Ene hi nge vi na yona because hi tiva ku hi hava. Ene hi khongela ku hi va hava. We pray ku ri hi va hi ri hava mali hi nge vi na yona. Hi ku leswi swi khongelaka I ri karhi I pfumela leswaku a ni na swona I nge vi na swona. Kambe loko u khongela I ku mina ni ta va ni ri na yona mali, ni ta va xifumi, ni ta va ni ri na yini, swi tata eka wena hi ku wa pfumela ene ta tirhela swona. Ene leswi endlaka leswaku hi nga vi na mali hi khongela hi ku a hi na mali hi tlhela hi ya relaxa hi tshama hi ku mali yi nge ti hi lo tshama. A yi nge ti. Obviously when you pray
I ku la pa xifumi ceremony ya manana Baloyi. Okay, once upon a time manana Gobeteri loko ifambi aka va tlhela ku sa dyonde hi ku a ni swi tivi. A mina swi tiva manana Baloyi va hi dyondzisiwa ku va lava ku va millionaire. And i nge vi millionaire u nga yi tirheli. Hi ku loko I khongela ku lava ku va millionaire, what's happening? I keep pfumela Xikwembu xi ta komba ndlela yo kuma mali yaleyo. Let us say faith. Hi karhi hi khongela matimba ya xikhongelo. A hi khongeli. Mina ni nge swi koti. I nge se tshama I ringeta a ni nge swi koti. A ni nge swi koti. A ni nge swi koti. A ni nge pasi. A ni yi tivi dyondzo leyi. I yi dyondzisiwa hi ya vo mani. Yi ta va ya vona hi ku khongelela vona khi pfumela ku ya vona. A hi veni na ku pfumela hikuva Xikwembu Yesu wa hi tshembisa leswaku loko hi khongela hi va hi ri na ku pfumela hi ta swi kuma leswi hi swi khongelelaka. A hi veni na swona. And a hi khongeleni na kereke ya hina positive leswaku hi ta swi kuma leswi swi lavaka. Hi ta swi tiva loko hi ri na Holy Week kereke yi tarisa sweswiya hikuva hi swi khongelela. Verse 25. Hambi hi ri karhi hi khongela hi nga rivali ku rivalela van'wana leswaku tatana wa hina loyi a nga vatile na yena a ta hi rivalela. Ku na leswi ku na swilaveko swo karhi ku va hi tikuma hi ri karhi hi humelela. I nge humeleli khome van'wana mbilu. Hi lava tintswalo ta Xikwembu mara hi khome vanhu mbilu. Ku ri I khongela ku kombela ku va na mali mara hi nga yi kaminisi. Xikwembu xi nge bless hi ku le ku khenseni ka wun'wana. Dr. Mukama hinkwayo loko hi birthday ya veri ni khongela na ku I va na mali ta tisa yo tala kerekeni. And hi le ku yi kumeni va hi khongelela mara hi tisi. Viki na viki loko va tlhela va ku happy birthday va ku Xikwembu a xi mi katekisi xi tlhela xi mi tatela na mali mi ta kota ku yi tisa kerekeni. Ivi munhu a bonasa n'hweti yaliya a tlha tisa 10 rand. And yi tele mali leyi yi tile. Va vurile ku yi tala I kume double pay. And Xikwembu xa ku tshemba njhani hi mali yo tala ku hindza laha hi tsandzeka ku vuyisa yin'wana. Munhu a hlambanya ri kwala kerekeni. Vete hi rivalela van'wana leswaku tata wa hina la nga matilweni na yena a ta hi rivalela. Mina ni ta fa ni nga n'wi hlamulanga. I nghena nyangu wa le mbili. I endla yindlu leyi ebakwa ra makhamba. U khamba. Loko ki nghena mara wa ha hlambanya. Ni nge n'wi rivaleli. Ni nge va rivaleli. Ni nge endli yini. Va nga ni endla yini. And that's why mbilu ya vona hi ta hatla hi fa. Hi ta hatla hi fa. Wena mbilu ya wena yi fanele ki pompa ngati ya wena yi le khomeni ka munhu se siyana. Yi khomile. Yi le kukumukeni a ya ha pompi kahle. High blood. Hikuva loko I tlhela n'wi vona ta mbale suti a nga swi tivi ku wa n'wi zonda. A ku xeweta wena I nga hlamuli. Yena mbilu ya yena yi lo tshee.
wena i ta tshama xitulu yi tsandzeka no yimbelela hi ku se i twa na ta suti leyi nga yi mbala na thayi ya tatana sungwani ya mali yi fakisa a hi dyondzeni ku rivalela. It's so simple ku loko hambi mi kwatisanile i fika tshama laha i ku mi kombela ku rivaleriwa hambi wa pfumela hambi nga pfumeli xa mundzuku avuxeni ka wena swi sukile. Tata wa hina loyi a nga matilweni na wena u ta ku rivalela. A hi dyondzeni sweswo swinene. Loko i khiya mahlweni vafundhisi va matsalani va sungula ku vutisa a ni se a va famba va ya na hi leswi wa vhiki leri wa ku xanisekeli u fambe ngopfu wa famba ma i te nghene a Jerusalem a huma ku Bethani a vuya ku Jerusalem a ta jikajika hi kereke. Loko a nga jikajika hi kereke lava mfundhisi na va matsalani vele ku vutisa kasi wena makuma kwihi matimba lawa i makuma kwihi. Chief priest, scribes challenge Jesus' authority by the point them to John the Baptist. Was it from heaven or a human origin? They refused to answer, revealing their hearts. Revealing their hearts. I want to put them at the combat. I just go, I have a Pumeri. I have a Pumeri. And I'm going to this. Xiyati komba eka Yesu leswaku a hi vona vapfumeri a hi vona lava hi fanele ku tshamba vona hi ku vona va ti arisa va swi vonile leswaku hi ku loko a va vula leswaku matimba lama i makuma eka Xikwembu a ta va vutisa ku why mi nga pfumelanga eka yena. Va kale va ti arisa hikuva va nga lavi ku vula sweswo a ta va vulise sweswo va ku a hi swi tivi ivi na yena va hlamula ku na mina ni nge mi byeli hi nga vi va ti arisi hi nga vi va ti arisi va matsalana na ti-priest hi hina laha vakulukumba hi hina laha va hi vutisa ku ri kambe mi nghena ku yi kereke kambe ku humelela yini kereke hayi na me noya no ya ku vatswari va me va vatswareriwe kona phela va va nghenisa hi sweswo ku tata la mnisi na mana la mnisi va nghena EPC va khuvuriwe kona papa mina va nghenisa va teacher papa mina va lava ku va mfundhisi ivi kokwa va ala va ya va teacher va bava ku fana mina va tshika va va phorisa eka phorisa se a va fita a buwa kahle ka vo ta va byela ku a mina loko ni heta ku khuvuriwa na ku va mfundhisi volo ala mavhele se vo ta swi endleka ni nghena kereke leyi hayi ku ni lo pfumela hayi ku na ripfumelo hayi ku hi laha ni hlangana kona na Xikwembu hi mhaka ku vatswari va mina va kona va nghene yona kereke va ni komba yona. And if hi nga cinca ka sweswo hi nghena kereke ku timbilu ta hina ti njhani hi kamba timbilu ta hina hi nga ti arisi van'wana ha chava no vulavula hi yona hambi hi ri mintirhweni ha chava ku EPC SA. I was just like asking very very Sunday or Saturday before Palm Sunday hi nga ti kereke ku hlangana vo very J Duman hinkwaswo va kha va vulavula hi marito lama 7 and I asked this guy the mfundhisi wa very Anglican which why mi nga hi rhanda a ku a hi mi tivi
It means akuna lo avalabula kereke ya hina phosphorus. Yeah. Akuna munhu avalabula loko a wu aka ni tivi na ku yile kwihi. Akuna munhu lava tshama phosphorus, akuna munhu na un'we a vulavulaka hi yona. Loko va hi vutisa ho ha nghena kereke kwihi a hi vuli. Why? Because I love tiveka. A hi swi tivi. Hi leswi hi vulaka swona hi. Se a hi yeni ya cinca a timbilwini ta hina hi swi tivi. Loko hi ri karhi hi endleriwa leswinene hi Xikwembu, vanhu va sungula ku vutisa, va sungula ku hi question. Loko u kuma ti-blessing sungula ku questioniwa. Ku hava ku ri ka vo tala a ku na tona ti-blessing to huma ka Xikwembu ta swi twa i lo khendla, i lo yiva, Na nyoka. u na nyoka. Why? Because a hi pfumeli ku ri ku na ti-blessings. Munhu ya khongela a ri karhi a pfumela ku ta swi kuma, loko a sungula ku swi kuma hi vula ku se na madlanga ngata. Swi va ku lavisisiwa audit. Lifestyle audit. Se ya sungula ku hayi ambala jeans se mbala letiya ta tin'wana ti-blue kanjhani. Hi sungula ku vutisa. Vamakwerhu, hi leswi hambi ku ri vaprista na vatsari a va vutisa Yesu hikuva Yesu obvious Yesu a ku ri yena hosi. He was blessed. And leswi swi endla a swi huma eka Xikwembu hi leswi a vule swona i ta endleka swona. Mara se a hi questioniwa. Na hina vamakwerhu loko hi ri karhi hi humelela a questioniwa. Jesus' message is clear. True faith demonstrated through obedience and a heart that's fruitful for God. When we claim to follow Jesus, our lives should reflect His character and authority. Let's examine our own heart. One-on-one, ikamba timbilu ta hina. Nga si lavi ya ka dokodela, va hi kamba ku na yini. A hi ti kambeni timbilu ta hina. Are we bearing fruit for God or just displaying leaves? Van'wani lava nga hi byela eMalimpopo tolo va ku i mbala joyina ximbalo lexiya i joyina. Va ku mbala joyina liya. I basa black and white hinkwenu ki hi famba laha kambe ho displaya timbilu ta hina ti njhani. Our hearts. Ku na van'wana nga tlhela va byela ku yena ke pfuka mbale ximbalo xa madodana loko madodana timbilu ta vona ti nge se cinca. A ni swi tivi ku a vone yini. A ni tivi a vone yini mara u vule sweswo ku mina a ni nge mbali a ni telangi ximbalo ni tele xikulu. Ene van'wani hi rilela ku mbala. I mbala na swi vona mbilu ya wena hi khe hi vona ka yi cincangi mara i lava ku xi mbala. Because you're just displaying leaves. Kuri na wena i kona. Na wena u famba na wona mara mbilu a yi kona. A swi kota ku ri vanhu lavan'wana leswaku na hina tata wa hina la nga matilweni a ta hi rivalela. Are we prioritizing God's house? This house. Hi ze hi nga hleketa swin'wana hi yindlu leyiwani ya Xikwembu. I ri wexe tshame kaya u hleketa ku ri what can I do for that particular house? I ncini lexi ni nga xi endlaka? Loko ma khipti halawani titoliseni ni tala ku ta yi hala mikama yo tala ni hindza hi laha. Loko ndzi famba xitarata lexi it's a must mjiki laha loko ni hindza ni teka khanyisi Friday yin'wana na yin'wana. A ni hindi njika laha ni ve that's so mazingi lama ma fani. Ma rosile man'wani ma na hi nga timpfuno.
So, Mara, what do you do though? Have you ever think about that? Ku ri swin'wana swin'wana hi mhaka yi a ni vuli mazingu swa durha swin'wana mara ku na leswi yi nga tshami i swi hleketa hi mhaka yindlu yaleyo ya Xikwembu. A hi ya munhu yindlu ya Xikwembu. Wa prioritize his presence over things. Ka swa misava na Xikwembu, which one do you prioritize? A hi yeni kerekeni hi Sunday a Davidton busy. A hi yeni hi ya khongela a xikarhi ka vhiki ni busy. Ku na ku mbariwa ximbalo a kerekeni hi Sunday ku ta va na vanhu va nga ta va kha va yimisiwa mahlweni ni kona. Laha ku voniwaka kona vanhu ni kona, laha va nga voniweki ku tirhiwaka swa Xikwembu a ni kona. Prioritizing things over God. May we choose to live with faith that demonstrates our love for God, His authority in our life, and we forgive others. Amen. Hallelujah. Amen.